Savinu poetiku izražavaju njegove fascinacije mestima u kojima je živeo, a to su Šid, Zagreb i Pariz. Prvi zagrebački period pokazuje uticaj nemačkog ekspresionizma. Sava se tada bavio velikim biblijskim temama, pokazao je, zatim će uticaj ekspresionizma opasti da bi rastao uticaj sezanizma. U srpskoj umetnosti, međutim, sigurno niko nije ostavio toliko kubističkih dela, niti se toliko zanosio kubizmom i njegovim odblescima kao Sava Šumanović.